Mutegeri wa Weru TV ankwatioeni kipindi kirawe wendete kia mikarire ya Meru. Onimbe tawafini asimana. Ntuko yeru arende ndatwari riotongoria pokaraya bo pokarakari. Nandre nambati yeru arende na kuruba ilinko na batuira nanjirenda aya manto tongoria pokaraya. Njara yekwa yorionde na retired teacher etawa Mr. Silas na njara yoria nyinde na Geoffrey Navea. Geoffrey Navea mukuro njeru bambere tena ichairman wantu ba anake kenjuri. Na kuwa utiku ate kuri mukuru akuri mapo ya kaumba kwetha itwira mantu amaingi oyapura buiche Mutegeri neru atwi mantu anga kuri ngakura tukwenda chala mutongoria tukwenda o lakini karayambika kwa kutaka riu ende ankwenda kuri akuru ba tukiambiria na bwana Silas ina utongoria bwa kara yapo umire kakware muntu mawiri tubatire kwetha tuna tongoria kana ne atabungo kakarire Ibwega Phineas ni untu bwa kiuria kiuria ikiuria kiagirite na ikibati Ameru ibabati gukimenya bwega lakini mbere nkamba gucokia nini ala Ameru baumite na bamenye bobongwa ibo bau muciari wa mbere wa Ameru aleo na kinya mwekuru wa aleo na nibo bambiriria Ameru babatugwita mwekuru etawanga na mukuru agetwa wamba kuiga Meru akiuga haba ukaigwa Meru akiuga rira ngenta kana rira kwenda kwaria mantu jawe akauga kirindi kya mukunga riu kirindi kya mukunga ikuonania Meru aciari ni mukuru gwitwa mukunga na mwekuru wo gwitwa nga kwa bau nibo bale aciari ba mbere ba Meru mukunga na nga na ntu baba bo baire ibaciarire ndakaijire kana bieji bale na bieje biere na mweji wa mbere nurea wetagwa Kiruka no baire tawa Ntiba rire na baba bale riko niro bambiririe thina ciao na Kiruka aratuika nyina na kumwenda nkuru keula kwenda Ntiba na nde aja nio bambiririe ciethe na ciongina na nde mwana wa mbere aratuika no ciethe ni ntu no ethe na wa baire aratuika ciongina ni ntu no ciongina kwende Ntiba ari ciethe Ntiba ari ciethe na uju ungi ari ciongina na nde unio mantu ya Ameru bobongo bambiririe ni ntu no kuona bieje biongo bieriko ibyambiririe kurwira utongeria kwende utongeria kwambiririe kire inane ethe bambere ba Meru ni ntu ibo bathura nio bathuranire anau na ndio mwana gwatuika mwana uju no ethe na uju no ngina na nio twambiririe ciethe na ciongina na kire utongeria bwa Meru mwana wa mbere wa Likithathi wanto murume ithe wa mwana aringithirwa atio no watongairie muciju ethe mwana wa mbere no watongairie muciju ethe ithe akethirwa atio no watigairwa ukua botongeria nja ni ithe kwa muciju atigairwa mwana wa mbere ni ntwera mwana wa mbere anganene nethe kwa unyana babangi bara kukethira mwana wa mbere ari mwari na ya mutongeria ali ni atakokara muthaka wa mutano leo no yukaia tongeria bwethe mwari atari na mantu ya manene kiri Kimiruni ni untu kinyo ringita kuriunga mucita juju kethira ari baiku kana kinya mwekuru muciju ukoria no ri mucijuju acokaia kuturiku inindeku kwa kuona ni antu aka bataitara kinya bobongo bare antu aibo ni untu omoria no riku akwira guturiku inindeku that means kana bo atagocietikia wewe ngwa ati imuntu kwa uno mwanka auge muntu atiku itona kwe muciyo tina muthaka mwari nendri ni atakwaya tukie ni ithe ake kunu atongeria aithe akethira ati kuna ne ari akiri ni atakokara iko twawa muri okwa wa family anuoro muri okwa no ri kwendo muri okwa ni mutono ina mukuru gokwire nuo ethira ari oti mwekuru
ende mutonoina mukuru nwe atongoragia muchie muchie are ayugetie njuku ya mukurura wakwire ende atuyeyete itugona kwire ndi kwambirie njuri yeyira ni ata bubongo ya butakia ni atongorakia kana yaita mamba kana ngwe yayo yariri ku njuri ya mantu are thurana irari kuma ria yambiririe ki kauro becha u ne yukiti tare mutongeria ayo ke yetwa kiama na ria kiumbire kitukwani kireo kikija gwitontu kigatuontu bubu batwire igwo boyura wethira ni mwekuru watikania noroi pa mwaka ndao pa mwinga na bakora kuwende ni umwana njuri ni aro amaira akuru ne ekuru kana wentu bonde kinjumla kana njuri ya ro amaira muntu wende everybody muntu wende makosa ni yo baita bakirita and njogere kiwe bwana Silas uko njuri ni aro amaira makosa yonde tuukia mwekuru aukosera mukuru mukuru ogieta uga kwa njuri kuringa na botu mukuru njuri ambikio twira mwekuru ati kumanyume njuri bwa mbere ni atende mwekuru aputairwa nwe ne kuru bange bandukie yo pamwaya mvinje kana kiro tongoria bone atabaguta butakia wa mbere kankwire mwekuru ati nduki na anchechenga ina bauma mwekuru ati nduki na mwekuru nduki yewe yale mukuru we kuwende wajaire mwekuru alingithukia mwene no mo ikwethairwa ndene ya ntura kana kimwiriga ikwethairwa kwina atongeria na atongeria baba ogira nkori omwire yu ari na mutongeria wo miriga neri na atongeria uti mwiriga jutari na mutongeria lakini mbere mwekuru gutwike kathukia mukuru we atama tukangagwa magambene aiwe mwekuru aurawa na nthanju ya mwana no amura ne mukuru we akaurwa na nthanju na mwana na ya mwana na atiringwa na nkundi kana muregi inthanju ciongwatie matwiro ya mburi akwegwo kwa ake muringa njara ni okirumi kana butetikiritwe kuringa mwekuru na njara kwende inthanju papa na mwekuru no rira akaurwa aurwa imwene athithagio u ageta agakia na agatiga aruga akana kwao ati aruira mukuru atiga arugira mukuru na mukiera akana kwao nao ana nalia mukuru akamuthingata na muthingata nalia na ndigo inao makosa nalia kwa mwali inao makosa ya konerwa kukaja utuika mwali no ina makosa imbori agaita agicoka kwa mwene kwatha bu ende ngicokera ri tuigwa ni nyonkomya no kumenyo kaengawa akathiatwa amuguru akethira ati kwenda njoka ndutire kariaria uchumia tuevieleru aeta kana mwekuru engawa yeru anako yeru ari akathiatwa ntugo eu mwekuru ana ariga kwa na mukuru amuthiata kijaru nene amuthiata ni makosa ya watikana diria waitaka akalingwa baini anthengi atugariria u makosa ya kuona aba tukuona kwa u muchie bakero imbithi na bakelesa kana ni atabuongo makosa yamenyeka na kuruba itaba tukwana baka bata tuondu kwa na makosa yali akuruba muchie banjuri kana bonde tu mukuru muthoni na murwa na mwari aguri ko mukuru ba mwari ithe mwari na ithe muthaka batukwana batatu tu bawata makosa mwekuru atwirwa atura nthenge anthenge u achokani kwa mukuru kana achokani kwa mukuru and kuigona ni nthenge yare mwekuru nani okana ya na kwa luga ne mukuru no karea mena no waitirwa nthenge iri nthinje kana baini imwekuru ngiri wa ruiru na taite ruiru na ruo ni inyungwira karua ya kiruthu ya kuroba bangi be akuroba bake ya kunywa athogariria u oni muthaka na nkomya kwina nthaka nyingi tia ilitie karai kwari na tongoria banthaka bo kana ni atabariari abo ikwai utongeria uti kiama itari na atongeria kinya bieje
nä å ntå biäjä kwambä ria kuma kä ambä rä ria kinya gå betherwo bena biäjä biria biåtongeria bingä na ibarä biama bio na ibarä biama biao å kaigua mwä ja agwitwo gaturä agwitwo gä biu bionthe biarä biama bio biäjä ĩndĩ å rikane biama bionthe biarä bia kå rä ra na å tä kå rå kä ra kä ama kä mwe wä ta gä kä ngä no mwanka wambä ria kä ama kä a mbere kå ringana na mä aka å geta å gitithauga kä mä aka na mwanka rä ra å gatuä ka ndingå ri egwä ta å tano wä thå endä o wä mwä yä kwä no kwä a å tongoria bwa kå lå kaä ra ciama biä na atongoria mwanya mwanya awa muthaka ndi nawe igako kuma wona watano oikwa kä gandene na oma kä gandene weta garu ne thaka na garu eje thaka ina atongeria ina mutongeria ura wethairwo nwe mugambio thaka garu ne ou nwe wa imandaraka ja kwaria kinya na akuru mantu anthaka nwe thaka ikera thiu kauge na akuru na borera bakwenda gutumana kinthaka no getwerwe thiu kabere kou garune ikwari no tongeria kuwende ikonania muthaka ti muthaka u ere arune thaka ane atabachala wabo neru ayo kaya tegwende ne atabachala na ninda imwe muthaka ora mukuru pio kana nuriku thaka itara thaka ciaro kiari gitiba kiu mwanya kiari nduke kura ira ya ekwira arune enduke mwanya na bachala mutongoria wore bathurire muntu wina sauti no guthikirika na umete mucii wa andi ari tugarira kio kwantaka na atongeria bo neru ibo na ya mirigire neru muntu na kwenda kura ibakuruira ndaka ijaro yairete kwewe winkwenda kwa mutongoria nkwenda kuwendre aera waingania akerekana nwe na niu atugiaririo wau ndaka tukona ibari na muntu wa arune ndaka akuru banjuri nabo baina mukuru akire gururi ne ati ikwari na mutongoria kana ekuru batari na no tongeria kuri kugana bweko ekuru batari akiama yotiri kuwende mwekuru ati kumba kwa wantenje ne ekuru bangi kana ne ati mwekuru aringita kathukia mwirigene kagwatuika mwekuru wina mikari itigwitania na ekuru bangi kainga wa mwirigi ne ekuru ba mwiriga umbelesa nora yende kuingwa kuranto abainge baichi iwa murango kuingwa ikwithirwa mantu yonthe ira kuthithwa ni ekuru bangi ba mwiriga unity gutuike ima kiatho kirio gutuike kinyago inguge munda gutuike utionto mba kuthithia kinyothoni ndene mwiriga kinyothoni utu kinya mwari wogu athikororwa nikuigwa mwanka riria ugo gwengwa ukaingia nthinje rio twiri ni ekuru na wainga wegita ringa nona ura nata ira tegemea na makosa ro kuithaura ira ategemeaga ugo iri ukomba kithia inyungu wa ringwa nthinje marwa no mwanka wewe igita riro kaithuranira kenda umba kukia undu tinkai ni untu ti marwa makai muntu mukira iba oba unya marwa ya kanywa ne akuru ne ekuru anda iche ukumaira ukana ndakaita unya marwa ndakaita nyunya kuikona niende urendo mbira kire kuru baba tuira mwekuru nginthinje na arika kithira tuwe marwa ya arue yenyua tu ne akuru na nekuru na iwa ke akwalia te marwa ya ringi imarwa ya maruru yara tiwitika na mtu nwato mwero wita yuko marwa ya ngania ira yeto alie marwa ndejeu o mtu aina na kware na mtu ikwari na barabete tebeta kwalia kithira ya kurura kithira ya kwalia akithira ya tharwa ya turwa kana ne atakwa kara utikime kwithira urua ya tarura witira ndu ilazima wewe withire ukimenya ukimenya kwina atalamu barako bakwalia ira kithira ya kurura endiro etakuru na tiru lwa imarwa kiruthu kiruru aturo gani mutegeria wero TV ingwetegia nukumba guthoma ya uni getha kwi maratazi yakwa ndethira ndina degree 5 weta kwa ito chokerete na tukaomba kwaria nkuruki kuringana na utongoria bura bwari okaraya
Tegerio Wero TV boya ntuba kwethera wina batwe atwendelee na waria rwetu rutongoria bokaraya ende twicokera bwana Silas ne atia wamenya karaya mtu na batire kwa mutongoria kithira no andaka tukona muntu raumba kwaria ne atia amenyeka indaka ingi unwe mutongoria kwe kintu kira aya wa kana ne atia bubongo ko karika kenda amenyeka onto tuyukie ndaka ichiri aro ndaka kwina muthaka atura nyumba ya ntuku kera wa ura no mutongoria kana kwi ungwe kairwa bwa mbere muthaka na aria nguo ciawe na kinya mikire nguo ne na mwanya muno mwana ura umite nja ino ke otire umumenyaga rune na kinya riungite otire umumenya ni ntu amikire nguo ya kuona nayo nthe kuende kutari na arune ndaka otinkia no tietonga ari bali jaira mwe na kila kitu ketherwa ikari umwe lakini bwa kinya mantu ne jarwaria no mwanka uikinyaga rune ukamenya ure nwe mutongeria we ogaru kuringana na respect iria kana kuringana na giteo kiria akwewa garune akwewa giteo garune na riria akwaria no mwanka muntu wonda amuthikire ni untu nteto iria nyingi araia iria aini akuru na ici akeja kugwira na kithia imwana wangania wa Anthony na Ugome ni akuru ba mwita bamwire ukuthuka mwana ngania na thukitie kwau mutongeria uria aigiteo muno garune lakini riria akura auma garune kana mugambi uria omukuru mugambi wa mukuru baraba gita magamba ni ntu ikwari na mugambi uria wa gita magamba kwi ngwira ekairwa ina mwanya na ingi muno ne ari etwa etwa tara mugambi tara mwa ethairwa ri tara o taira cia ndaka nkuwa igalola lakini ethairwa iri inkwi nayo yekairwa ituro nyao ni kwa mwambi ruari no yekairwa ituro na ndi rira mukuru akurukite ou nena mutegi jwawe akone wa mukuru yoyo etawate yeto mutegi nkaruturo mugambi na ndi akurukite na njiro ou na kuone wa mukuru uria imukuru uria ogita magamba na imukuru wa ugambi mamba ya ure ndatu okuria yaitawa yethaira tu ya nyumba ya kuru kana yaria ya ntura yonthe ndi magamba uria yagita kuringana na mwiriga muna o mwire ayu ari na gambi baju ni onto kithia uria nja cia kawatene o mwiriga wethaira mwiriga ju na ntura ciaju na ntura iu icietherwa cina bugambi na tu mwe bomba kwithirwa bai bai kabana tukabana na gambi baba ibo bothuranagia akuru kenda beja kuthikire gamba igamba riu kenda bone gamba riu rikugitwa ne ota na kuringi takithia ni gambe ne akuru bari igamba ri bakaigwa ri gutwa gwita uria gutierekene kai gamba riri ri atiragwa tigatuwa ntuku ingi ni ontu bakuigwa na ndauri etira ni gwita na njira eti gwita agambi baba le aja bomba kwithirwa bakwa agambi bakiu and bana Geoffrey Nkeira kiwe obora mwire yu ari amwambi wao na rire ma mwire ayu mwe irio bachoki inio ubita nende aviru irio baita kwira kurubangi beyo bathikiriza bakuma mwire ayu lakini mbere nde bambira iria mwire ayo kana bo irare mende bo eta adio bwita aviru bakaira kurubangi pakatojera kiyo batatua kitha kuruma baraibaretie uma ibo baita ende tuyukie nkwamba butambithia mwambi na ngutwira muntu ndamwira arite tuwe nyandewa muntu agetha tumba kurita ndewa ate kwa kara aita kindu cio uti muntu warenke gutarenke gwitwa anke no kwari na familia enu reo utwiriro ni oitauka wetho ti lazima biethire bibia mubuko kuno wite ukaromba familia ku kugeyo kurio mungana kenda ndi uria kenda uyura ki mwiri ayo enu enda nga tukuria ringi tuyukie uningutwirwa nditendewa na ndewe tuyukie ndinyo ndwiria Rwanda indraya wakaita karankaira kana nderawa itoturetere ndewo eruari kana indraya wakanya kakuria ndewe na eja wakanya ni ntu inkwirire kinyarira mwe kuru atwirwa na eja wakanya gakwibanga na kira gateithagia muntu atwirwe gamba ni antu bao ti atuyukie kwa mugwanano ukuringa muntu akua iu yetwa Nyamuru
Nyamuru tauma oku okuigua na antu bara bagugwatagia kurea muntu uria ni antu benu bamuci benu ibo baguteithagia kurea muntu uria koguo rikire otwirwa kionthe kiareagwa ni antu benu uti muntu wari wa muntu wawe wenka ari antu bonthe bari gintu kimwe na antu barungamana na muntu wao. Alafu ndo tukaendelea manto yo tongoria unimbethuru mutongoria nduto methe ngukinya kiwango kiu ibwaila kio miake mtu inyethe itukua kwina muchie yo ambi ibwaila kia mtu uraka munene kana tu ura mukuru kana ni atabwaila ilagia aro bukurire borikia kuma aro nene akuru borikia kuma aro ne borana ibwaire akuru ni mutongeria uma u akuru wantaka nwethera ithakenera batire uma aro kutaungane icio wantaka ethe mwanya wakuru nwembu burikirie bokura ni au mau kinya githai kuria kia antu batigueza bakaria rune kindu kingi nduki kurire na nukire kuma rune lakini kwe batia wakuo izua ya urombo kwa wena thina wati wako wati warune agite wethire ubokurire nduki kure netira atia na nire ngini yake yariku na kinya no agwo kinya ithakare bia gwata watene yeta wana nduki kiuge tiara kia tiara nduki rekeya ikawatira ragira gitiro ndugina athu kiendelea kiuria kio kire ndimburi ya kia muguru njuri nyumba enu gwe mutongoria ikura ata vuongo vuwa mzento na vyare naye mutongoria etu ora we na kwirieto etawa kana tu etawa muguru utu ora wirirwo ni mwambi ukari iguru mutongeria kinya nyumba kiama nika ethaira antu bamuthikirite bamuchunguza bakona huyu muntu utethia na nakubwira ile etha kumutongeria ata arotha wanau ati no na enkanya kana na thuki ibwaila kia okuru pa muntu bwariete nyumba njuri kana nyamtu mwana kena ya uri kiyo kura kinyokethero ari umunini wengirwa na agira akuru we mukuru na no we mutongeria athu ichokera tukona muntu naya wanthinje tuki imukuru akosete na ya wanthinje akerwa aritakithira inturume ndenge mukuru ure kukiumbika itarititha amutongeria kana mutongeria wengo atu kwigwa bwithiti bubui naendelea kwa mutongeria kana ni atia bakara atongeria no mwanka ithwe muntu utikimatha kimatha ndiuga uyu no mwanka ithwe muntu ukumba guciitikia wengo kiriantu no mwanka ithwe muntu ina into biawe no mwanka ethirwe ai muntu kwa antu bonthe kitio ethirwe mwana ule munini na ethirwe nule mukuru ni untu gutiu muntu aringi mba gutarwa ai mugambi kana ai mutongeria ai muntu utiguciumba na gutiu muntu aringi mba gwita agatarwa ai mutongeria eja kwithirwa ai muntu muragani kana ai murebi ugwita iruma na njirene kana ai muntu igita rionthe mwekuru ati muci na mwingire no mwanka ethirwe ai muntu kuumiria mantu jau jonthe no tika mataruturo ruwi no mathata bu ari au kethira ri bana ntona bia uchalo kwa mutongeria wanyuri tuginya twa njuri nya no anaome alafu uketa ukakosa we mutongeria mya mtu no akulwa no tunawe interview keto mutongeria biketa kiriungi alafu enda tukio interview kwa waturavyo maicha yagu yonthe kana uri mutongeria no kurabini wero kuwende mutongeria onge ukuma nware awa vingi yake tukaririo wa kwina manto ya itonere mtu na ya wanthinje tibu thinje ukwebwa ya ngenta ukaua ai ntiona ndewa na mujietu mare tutebuye ompeni nturume ukiwonia ni irwe kana kirawero no kyo ura twirwe baini uti manto yaku angitagitira wetho pia biro icho kwa koti nerwa na wagita irwo kyo na wokomba ibaila kia muti na rabu ya bukona aja tukale bwega wetho ende tukiumba kubwithia makosa ya nene indruwe watwirwa ndewe ithatu ninga twirwe imwe kukiumbika kuringana na bura muntu umite muchuka ari obira butwirwe ikintu kimwinde alafu ende tukia kinende nyako twina tongeia tebu itwirite kuringa kura na manto yangi ile tukiambiria wewe bwana Silas ile wona ya ro kwa bu ikara yaka niga bo tungoria bwana erwa
Kulingana na maoni jakwa na kulingana na igita no kuru bwakwa bureni nabu na kulingana na aria mbithirite utongeria bwa Kimiru utongeria bwa Miru burathongi muno burari utongeria bwa maana ni untu utire antu barwa bakiuga ing'ania tukwenda gutire antu bathuranwa kimwiriga gutire antu ba mathirwa kenda gutuika imunene muna bagutara gutire antu bekwa muchemanio kenda batara munene ni akuru bakaranthi bakathikira agambi ni untu wa ugambi Amiru baguo ugambi butunya nairwa kienine na ndi uguo ugambi bule utwirie kienine ni antu bakara bagikuthikaira na muthiene bakeja kuthikira bakaigwa na mwana uyu ong'ania uyu no akatutongeria untu bubwabwa na ndi ni atongeria baumaga au te utongeria bwa kwiringira ndebe kenda tugutara ni utongeria bule ona ndi kwa mbere ibwa kuria na ni utongeria bwa gwichwira uguo gwengo ainya ke wita mamba ri twete kiwe bwana na binyo mbire manto ke wita yamba karaya na neruire wona iko ire itawa yana nilete ma boya ndenda gukwira wo Phineas mantu kulingana na ura mwaria waria nende woni ni mukuru yo mwaka yone ni kinyethite miaka 80 ciari mwaka 1936 na mantu ibonete mantu amaingi muno nginyitira mau ya thana mbumite mau 1953 na nthira ile onende bo ukwaruka kura kureo kunene sana no nduthi ne urirwe no ura mwira karake giru gimata utu waita kotini monki waita nyumba ije njuri yande woninde chamani njuri na ndite ne ita ndiko ndio kuroko njuri yande tenda thura ontu nikarire kwa na ngarire ni mutongeire nginye kithirikari wabi ndi ukuma kuo ndathura oreo ndi muntu wantu abaithi lakini tekanda ithurire na antu bone ibanire tekire ontu bu lakini guku agirire bwana Phineas mvire ita ne alukire na ira aluka mituwe mingi muno nondu kotine utuzu bureo waita kindini utekureo waita kinjuri utumerimbi nondu barete no nguku mwirimbi mwario kwarakia au kwira kienine kuta utiki muchemani orora kwa puita kurwira utongeria utiwo nondu mutongeria ni kintu kiaki ni murungu mauta kituriru yoro wikwa mukiama nguye mukiama itakura kianthi ayo nikayethara ina atwa miwata na atarima na ria kwari na mwiria ndira mwiria umugira kuremwa ni wite gamba yo itakwira mwiria yungi ambi bakuo be ya kuthikira nondu waita na kinjuri Phineas waita kinjuri ru nendi waitoka yo kaingi ukethwa ukaingirwa wikuingirwa ukathire ntuko muwanja wa bakenja njuri ukethwa nje kwethwa nje ikuaga kwenda ndikwebela no buruna na kira kiria wagu no tekiria ngui kuwende kwina maita yeli kwe kuingirwa wi tharo ritankome kwe ithare kinya ntuko muwanja chithiro kethwa nje wethwa nje okwebela no nambi no te no utiko muntu ronka no te kintu kia uringithia ke muntu kwende na giokorwa kuwende konania utongoria bwa karaya ipa bui na njire mwe kanenge ibware bo bwega piu na ibwalukire na te kanizene te ibwalukanizene na ibwalukite kinjuri ne buru gwaturirira ni ibwalukite kundu gothe bwana Phineas nondu ureta nthi kinya wetha wina mukuru yo mwega mbere oni kuntu kwani abumete akithi ko ikweto ko lakini wale ya walk oi muntu mwitho ko wetu atoteta atia utemenya no tutene kuntu ko ria kwali tene antu beta baike ngombe ng'ondururie bakathia twimbura ukera antu bana ndi bateta atia batetikia no ndu ba ukirwa mato atete atia atebui ko ugiuko mako mutumete akithi tukare irio ko tutari kioria ko ri waku ni kia une gurura gwitite atia lagiru aru tekintu yakiriku ige dango mwe kirigana no kabatene ma manundu ikwarimbi ikwari ne tumi sana
na ngababwe Twachi. bwachenjia na bukona nthini enu bwaeta bukialula Mutegerio Weru TV au nio tuguthiriria mantu yetu yeru aria tukwaririo tungeria obura buragiria kona oniende imbaira mutongeria ngotiro ni mbonevo oniende imbethero mukiama na ukurikia wigu inyawe baina moni yo woitene ibo nguikwa oya bura boigwa nerua kithira nyani utongoria bako imbukumo idara campaign no muntu kwiringira chale obuibo ntumero au are woitene ngio tianga utianda kwira atire utimbi jeteri beto afini asimana tona ne itare uri ingi boya.